Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. No kasta, agawit kan dito'y Pilipinas, ana? Wen saling, iso apagsaganaan yun ti anak yo. Taumay kun ikasar. Ha? Si kakit dimot, ana. Ni Alvin nga anak mi ati mangikasarkan ka, taiso ti lalaki. Ay wen gaya man niya. Agkait, anyangal daw ti sangput mo dito'y Pilipinas nga, ana. Basta, mabitan. Makabulan laangan ti palapsan. Adda akon tita. O sige nga Raud, di ka madanagan. Tabaro talaga ni Alvin nga anak may. Para ken kalaeng. Oh! Nagmayaten adenggan saling. Wen, para ken kalaeng ni Alvin, ana. No sumangpeten ni Ana agayemaw, sigurado nga raw da singiren na nagiti utang takin kuana. Sapay dakkel agatad din na utang takin kuana. Kasanwa singiran na ta, kat agbalin to naman ugang ta. Ha? Kursonada na di anak ta. Imbagak ngamin amabain nga agaram. Iso nga awampay nubya na. Kay kuna naman nga danubya na. Kung kuna na laang dayjay. Ang amawan ka di, patpatyamot. Ay kit mayat ano din ang pabayadan ti utang ta, bakay? Saan ka no nga ruden? Takas tamot ti kunana. No katugangan na tantaon, di na tansingiran. Kaya't ka na amo kadagiti dadakkel ko, ispi. Alvin, madanagan na. Di daan mo may isang unano tinubyam. Anya ko mati maaramidan da. Siyak ti masurot, ispi. Siyak ti mga sawa. Saan nga isuda? Alvin, Nakasaganak ang mangilaban kin ka. Tay ayaten ka unay, ispi. agyamanak iti day tapanagayat, Alvin. Ay ayaten ka mat unay-unay. Kayat kan nga ikasar, ispi. Iso nga ibagakon ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Sige, ngam, kasla mabutengak, Alvin. Amangan no sandak akayat aparakin ka. Saan man? Kayat da ka, ispi. Tinasayaat. Yam-am mo kapay kadakwada. Sakbay ti idadanon mi. Nanang, adda kadwa kasi mangpet. Ni ispi. Nobyak. Naimbag nga orasyon, nana. Agmano ak. Ha? Ay, Alvin? Di ka man mangrabak? Ay, Sana ka mangrabrabak, nanang. Ni ispi ti bagbagak anobyak kada kayo. anya? Sige, sumrag kayon. Tay nak ituloy tararamida kaya kusina. Ala, umay ka, ispi. Alvin, Di ka agbabain. Tabumalay kan tumot din dito eh. Ipapabalay mo, wan? Juan, Alvin. Anya mo day nga anak tan lakay. Dilakad na kapili mo ni tinubya na. Mas dawak Kasla mauawanan iti babae. Dayjay pa'y mo ta babae ti naram na. Nanang, tatang, anya tararamidin nyo dito likod ti balay. Mangan tayo na. Ha? Mangan kayon. Sa anak pa'y amabisen. Uray siya. Sa anak pa'y may amabisay. Mangan kayo. Sumaruno kami taon kininanang mo amangan. Tatang, nanang, amok adiyo kayat ni Ispia para kanyak. Ngam pangasiyo Tadiyo kumamot iparupa launa itinubyak ti diyo panangayat ken kuana. Nagado mabalin mong arman dita. Nga maapi aday jay pa babae. Anyalat sa dagiti kakabagyan kan kakalugaran tayon ngay. Noona no ta sawaam. Awan bibiyang ko iti sawon ti tao, nanang. Basta ay ayatag ni Ispi. Kayat ko nga ikasar tinubyak. Ay saan? Ado dita mabalin mo nga asawaan. Basta saan aday jay babae. Anyalat lang nga dagiti apo kuminton ngay. Pasig nga unanaw. Ay manyak. Oray siya. Diyak kaya ta katawaan da tayon tao. Pulay dagiti unano kun adanton kada tayaw. Kababay. Kan di mo't aday bagbagak kan kang armam.
Jay bak na nga gayam ko abroad. Ni Ana, balasang pa dayjay. Jak kayat dayjay nanang. Anyat di mo pangayatan ken kuana. Ket ado ti kwarta dayjay agayem ni nanang mo. Ay basta jak kayat tatang. Ni ispiti ay ayata. Isuti kalay sa. Aniya! Niya. Pasensya ka niti impakita da nanang ken tatang ko ken ka. Ispe, Oh, apay nga rod nga agluwa ka. mababayinak lang amin kin ka. Kun masyanakin ka. Gapo iti sanda pa ng pampansin kin ka. Okay lang kanya, Alvin. Sakbay ang nagawid tayo di balayo. Sinagana akong day ta reaksyon da. Tapno sa anak unay amasakitan. Sinakbayak. Ispe, Man nakaawat na. Tauray asino mat siguro tiag saad itibiyang dagiti dadakkel mo. Saan amaliklikan tikas jay ajarda. Tadida ni namnama amay sa nga unano tinubiam. wen, saan arumbang tinaramid da? Ala, pasensyaan talataydan, Alvin. Di ka nagliday. Nagyaman ak ispe ah. Talaga nakasingsingput ka. Awan mapasamak akasar, Albain. Anya? Tatang. Kayat mintag simpakin ispe. Anya nga minti kinayat mo iti dayjay babae aya. Naimbag kumaano baknang. Baknang ay adaya babay, Albain. Saan tatang? Mutlagayam. Mapay ngagpatay kalaunay kinkwana. Ay, basta saan may akayat dayjay babae para kan kalben. Tandaan am dayta. At taraytan ispe. Anya, amang ano ad-adago mura dagiti dadakkel mo. Makaammo ditan. Basta si katipilyag. Agyaman nak, Alvin. Nyam di agtaray. Amang ano dakdakis ti mapasamak no aramidan tatikasta. Sige. Basta din natang arudan. Anya, Adan nakum ko. Isu asaan arumbang tar aramidin dagiti dadakkel ko. Jak kayat ngay nakamandak iti kayat kong aramidan. may mayat kumamat lang no agkasarta pa'y nga umuna, Alvin. Kasano nga rot ang makapagkasarta? Kit saan mo't akayat dananang kintatang ko. Isungag din natalatan SP. Ay, sige. Panunutak anay imbagday ta, Alvin. Apay nga awan pa'y ladya anak mau. Bakit? Ay na, awanan. Nagdanadan ijay unano-ano biya na. Ha? Nagabang da kano ijay ili ti pag nagdandala kay. Anya? Talaga natangkay ti ulo na dyan anak mau. Mangibabain. Ay, masuronak nga rod. Surutan tantuman danak ta. Amom nga rot tayang da. Wan, intan tigayam na ti address da ijay ilay. Isumot la sana nag-aawi di kalman Kani sumot lang awan dagiti badbado nanditoy. Tanagtalaw gaya man. Anya? Napanan nagtrabaho ni Alvin. Iso nga aglaba akmatan. Kalpasan na, agdalo sa kon. Ha? Nagsubli nga ta ni Alvin? Apay nga ta. Adan samot na lipatan na. Umayan! Mabitlaan! Ayan ti anak ko. Ayan ni Alben. Kuha? Napanan nagtrabaho na, tata. Ala, pastrakin na kamay. Sige, sumrek kayo, tata. Ala mami nakawis mo tapumanaw kan ditoy, SP. Wayne, alam amin ay nakagawaam ditoy. Napumanaw kan. Pasensya ka na, di na kami kumagurgurain. Ngumadang amin sa balay, apang yasawaan may iti anak may. Anya. Wan, iso alading itin mi Ngam na saysaya at no panawa mo danak may. Tadi da kamot lasardangan ariribukan no di mo sinaan ni Alben. Nana, adda na pasama kiti nagbaitan mi iti anak iyo. Kahit, anya kumanuad da. Apay, iti kasta kinabasit mo, agsikog ka nga ta. Alan, ako kusam amin ay nakagawaam. Tapumanaw kan. Kung pangasay, di ka nagpagpakita iti anak may. Api-api nanawan nak ni Spay. Sa dino tayan na itan, nanang.
Nakamiris siguro na. Asaan kayo nga agbagay? Isa pimanawin. Sa pulag tinubyak, nanang. Bye-bye amon. Ha? Inala na nga rod amin nakawusnan. Pinanawan na kan sa pulang paylaay. Diyak ngamin makontak si cellphone na. Di mat adayaw ti lugar da. Amang ano nagawi din. Mapanak ijay lugar da, nanang. Ay saanay. Apayaya di mo amuti sa Alben. Kas kalaubing nga nasuker. Nanang? Agsagana kakide na mabiitan ti sa sangpot niya ana. Manipod abroad. Musta, Alvin? Okay lang, nana. Nana. Si Kamat. May mayat siguro no. Manang tiyawag mo kanyak. Wano. Anak ko namlatan no iso. Ha? Ay, wan. Ada pasalubong ko kan ka. Aha. Oh, adoy. Nginginaan, Arelo. Ha? Awatam. Saan, nana? Alakit din. Awatam mon. Adoy. Adapay na yun dayta. Oh, ipadas mo man. Ayag mo ti imam. Ha? Ha? Oh, aday na. Wow! Bagbagay mo. Eksakto kan ka. Ala, kababain na, nana. Di ka babain. Kan, wan gayam. Kayat mo ti motorsiklo? Gumatan tayo ti motorsiklo. Ha? Saan? Ay na, mabain la day ta. Ha? Kaya't nakaday, ana. Tatang? Wan, amo ka man nagbabain ni Alvin. Tasaan amatagtagari. Sige, agsarita kayaw, tay nakmangalay ti merindayaw. Oh, adto'y ti pagkatang yu iti merienda. Ha? Agyaman na ka, ana. Anak ko, ado ti utang mi ken ni Ana. Ngamno ikasar mo, di na kamin singirin. Unay matintikas tangar aramido nyo, nanang. Siyak ti pagbayad yo iti utang yo. Unay ka matan, anak ko. Apay nga mingimutang kayo kinkuana. Kalpasan na, siyak ti pagbayad yo. Ala ka din, nasing pumut ni Ana. Kanada mabalin na itibihag. Nakunana kanyak, ano agasawa kayon, asikasunyo la kanon tinegosyo na. Dua kayo ang mangimanihar. Alan anak ko, agpagpakaasiak, dakal ti utang mikan kuana. Iso please, umanugot kan. Ni, lugan ni Ana ti simbang pait. Kita man ni, nagpintas ti lugan na ni. No asawam ni Ana, kukuam tunday talugan. Saling! Umay nagtulungan, taadutin sangpot ko. Ala, umay kan anak ko, sabdan ta ni Ana. Ispe, no sa di naman tayan mo ita. Kaya't ko ti agkid daw iti dispensakin ka. No aramidag ti kastoy. Manon abulan ngay nururay ka. Ngam di ka simmangpet. Pinanawan na ka di ka man lang nagpakada kanyak. Awan amo ka nagbasulak yun ka. Ngam no apay abasta ibati naklatan. Isu apasensyakan, Ispi. No ikasar ko ni Ana. Pakawanan na kuma. Agyaman tem manugot ka dito yan balay ti pagnaadan ta, Alvin. Inton bigatan ti kasarta. Nakasaga na amin ang amaaramat para iti kasarta. Ana. Apayatap-tapayaam ti ulom. Nagsakit ti ulok, Ana. Diyak la kayat nga ibagakin ka. Apay. Diyak mo. Masansan ti pa nagsakit ti ulok.
Grabe ti sakit na ita. Anya, tinasayaat, ipan kay ti doktor, mabitlaang isaganak ti lugan. Kumusta ka na ti anak ta? Saleng. Lakay, adda kanut tumor iti utak ni Alvin. Kahit kasanon ti kasarda ita. Ay, awanan may tantan pala siguro Masapula maopera jay anak ta. Umay kami mahan, ana. Kumusta ni Alvin, ana? Kasjay, barigatan lata, manipod na opera, simabalin ti attitude na. Aniya? Ala, sumra kayo, takitaan nyo ti anak yo. Adda iti silid mi. Agyaman kami. Sino kayo? Apay, di na kami mabigbig, Alvin. Kadwak ni tatang mo. Diyan ka mo. Aday wandak. Di kay mo ama mo. Ha? Apay nga akas tamod tinti bagbagaham anak ko. Saan kayo mama mo? Saan kayo mama mo? Kastan ti Jarna, manipod na opera. Ngam agsublin tumatla ka no ti normal a panunot na. Ay na, anak ko. Una yan tikas na napasamakan ka. Aywan, agtumarkan iti agas mo, Alvin. Oh my ka. Pumanaw ka. Pumanaw ka. Di ka mamo. Di naksagidan. Burangan! Ha? Ay na, di mo pagsawan iti kasta ni Ana Asawam ni Ana. Ay, Pumanaw kayo. Pumanaw kayo dito. Saan kayo nga mamo? Mangan kan, Alvin. Subuan ka. Ay, apay at tinipay mo ti plato. Anya kamutan, Alvin. Kastala ka na yun ang aramidam. Tunggal pa kanon ka, tipayam. Panawan dak dito. Aglablabos kan. Mapoy-puyatan naklangarudan ang mga asikasukan ka. Dinakpay ka asyan mat. Makisama ka mat Alvin. Kinasayaan. Itulod kalaangan iya balayo. Kan amaanusan nga si Kaswan. Lading itag, ngamso ko akon. Jak maanusan ti anak yo. Isasublatan yun. Anya? Di kay matanagan. Saan ko nasingiran dagiti utang yo kanya. Basta da kayon ti mga sikasukin ni Alvin, tamarigatan akon. Ag-surrender ti bagi. Total, saan kami pa'y matanag kasara iti anak yo? ay lakat. Ana. Sige nga, Rod. Ibati mo ta anak mi dito'y balay. Kat, agyaman kami ititulong mo kan kuana. Naimbag nga oras yo, tata. Ha? Sika? Masikog ka? Wen, tata. Agpagpakaasya. Palubusan dak kumamang sarong karkin ni Alvin. Ha? Nadamag ko ti panagsakit na. Iso nga karigatak timay. Mala, sumrek ka. Agdiritso ka ni tisilid ni Alvin. Alvin, apayakas tayo matan tinagtungtong palam. Alvin, agpaimbag ka kuma. Mga anak man. Mabisinak. Mabit lang ha. Inak mga lady ka nam ijay kusina. Ayan ni Ispay, bakit? At ijay silid ni Alvin. Masikog kayam ni Ispay. Wan nga, Rod. Kat naibaga na ni Alvin ti ama ti sigog na. Ay, nagsingpert ni Ispay ang mga asikaso iti anak ta. Linabaran na itay. Wan, nakaanos. Sana kas ka ni Ana. Uway, nauman ni Ana ang mga asikaso ni Alvin. Iso nga insublinan kada ti anak ta. Ay,
Lakay, dinto nga tamauma ni SP ang mga asikaso iti anak ta. Jak amo paliiwan ta No kasta, pag naudan ta pala dito'y ni SP. Kit kapilitan takayat naman nga si kasuan ti anak ta. Aday ta, nalabaran ka manan. Kan nasukatan kan Alvin. Kasta umisam ka. Agpaimbag nga wan. Tani, dumakdakkelan tay tiyan ko. Adanton anak ta, Alvin. Wen, naimbaga kon. Amom SP, manipod dimdan ka. Kasla si Maranta ni Alvin. Inutan ti pa nagimpag na. Nana, Ay na, agyaman kami kan ka, SP. Wen, balasang ka. Agyaman kami kin ka. Ken pakawanan da kami. Iti naramid miking ka iti kalabas. Balasang ka. Uwan balasang ko. Sorry talaga. Kapuiti pa nagtagtag ibasit may kan kaide. Pagbababawihan may SP. awan anyaman na, Nana. Tata, lipatan tayon tinapalabas. Kat ikarit, nga aginggat ka ba ilak? Asikaswak ni Alvin. Ay ayatag ti anak yu, Nana, Tata. Ay ayatan ka, SP. Ay ayatan ka mat, Alvin. Unay. Agpapigsa ka, wen. Tani, dandanin ti panagpas ngay ko. SP, agpaimbagak. Para kada kayo itagbalin nga anak ta. Di ka mang tagibasit iti padam a tao. Tamangan no kasapulam to titulong, tilinalais mo. Bueno, papagayam, titan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag di tao. Hello, Tatang. Sabtanda kayon to kaninanang. Sana na masapol, Glenn. Ha? Apa yung Tatang? Basta di na konsapta ni airport. Sumangpet ang tulatan. Ha? Hanggang pangasima, di mo ipagpagay ti inam ti sasangpet ko, okay? Anya? Ang Tatang, ada ka di diyo nagkinawatan kaninanang? Basta, mamuam to anak. O sige, bye. Bye, Tatang. Huh? Apay nga takas dyan ni Tatang. Apay kas dyan tinasauna. Eric, Aday ta. Inyi paki kami na nagargaret mo dito ipalay. Eric. Anya pa lang teraramidam. Pumanaw kan, Jane. Tamangan mo malawanan ka. Balang kantis kang asawa. Pagkawanan na ko, ma. Nagbabawi akong tinarapit ko. Wan! Napakawan kan. Di kan kaya takabalay. Tamadul manakkan ka. Pagkatam dagita apag. Tapumanaw kan. Ikan! Anya tararamidan yung Tatang. Apay ang papanawin yung mata ni Nanang. Apay, di mo amot kinagbaboy nga aramidan tinam, Glenn? Di kayo mawatan, Tatang. Talaga analimod ka, Jane. Taultimo anak mo. Di na mo teraramidan. Nanang, anya nga aramidan yung tibagbaga ni Tatang. Kuha anak ko. Ibagamit ti anak ta teraramidan, Jane. Lalakiro ti inam, Glenn. Ultimo kamsat ko, tutupan na. Ganang-ganjang da ito'y ababae. Anya? Iso papanawa kon, tawan sirbi na nga asawa kanina. Imbes ang sikat agpaya silaw ti pagtengan. Saan? Tasikamot ti mangidata o Gusto na. Nagbabawi akong tinaramid ko. Juan, aklunag. Nahilaw anak. Suliso ka. Ngam nagbabawi akong dayjay. Ngam no di nakaya mapakawan.
anak maikan iti may sapay agundaway. Sige, pumanawak. Kamay kuyog ko ti anak ta iti ipapanaw ko. Saan ang mabalin? Glenn, sumrag ka iti silid mo. Darasem, Tatang! panawan na kami dito iti inam. Darasem! Awan, tatang! Nakon! Hala, pumanaw kan Jane. Kadyak kayatan ang makita pa iti panagrup-rupam. Ni, ada kayo matgayam, Uncle Jiro. Adda ni tatang mo kanakan. Ada, Uncle. Sumrag kayo, ah. Agyaman na kanakan. Ayop ka, kamsat! Tatang! Ustan! Aglisi ka, Glenn. Tay ka kiti pagnakmanda ito'y at tao. Manong, Oh, pakawanan na. Isong adak. Mayak agkid daw iti pamakawan. Ngam nabayagan na pinutin mi ti relasyon mi iti asawam. di ko namkit di. Traidor ka, kamsat. Pakawanan na manong. Agparinto mga iti sangwana mga agkid daw iti pamakawan. Oh, Pakawanan na kuma. Glenn, anak ko. Glenn. Nanang, mailiwak ka da kayon. Agyaman ak tanakisin nara ka kanyak. Kunak no kaguran akon. Saan, Nanang? Oh my God, sana dito ti pagsaritaan ta. Mapantay iti may sa restaurant. No kaguran ak. Maawatan ka, anak ko. Di kayo madanagan, Nanang. Di kayo tugurain. Pada kayo lat pati inak. Pinmaysa. Amo ka nagbabawyan yung tinaramid yo. Wan, anak ko. Isunalaan ta. Di na kun maawat ti amam. Nga maawatak matkiti. Isu ajak kayat nga ipilit ti bagikan ko na. Agawid tayo kumanin di balay, Nanang. Ajak kayat adagdagan ti pungtot ti amam kanyak, anak ko. Isu asaanan. Kinapuno na. Adan plano nga agabrood. Anya? Agsingsingpat kay ti puder ti amam ha. Madaman ti panang ipagnak iti papeles ko. Planok idi ti mangalakan kay ti puder ko. Nga napanunot ko nga uray sa anan. Tapumanawak matlaang. Iso di mo pampanawan ti amam. Uray ta nalaos ti panang ipatagnakan ka. Agsingsingpat ka anak ko. Para kan ka tiya adayok. Ipatpatag ka unay. Kat pakawanan nak no nakarami dagiti sana may parbang. Tawak lang agbidot anak ko. Napalatingit mo ti sitwasyon tayo. Nabayag nga awan iti puder tayo ni tatang. Tatasimang put. Na kayo mati pumanaw. Masapo lamang gadaktap no makatulong hak para itinapintas ang masakbayam. Glenn, ada ka dua kasi mangpet. Ni antim nga Ella. Ha? Honey, isu ti kakaisu na nga anak ko. Ni Glenn. Nagwapo ti anak mo, honey. Karup-rupam. Kasta ka di, honey. Glenn, mangisaga na kay ti merienda, anak. Come on, honey. Sumrag tani ti silet. Umay kan. Okay, honey. Anya ka din dito mapaspasama kay ti pamilya mi. Apay akastoy mo tenter aramidon ti amak. Tatang, apay nga aramidan niya ti kastoy. Naramid tupay dya inam. Di maramid kumat. Ngam nagbabawyanan ni nanang dagiti nagbasulan na. Urnusan tayo kuman ti pamilya tayo, tatang. Liniputan nak ti inam. Iso alipate mo na jaya tao. Ni Ella itanti inam. Diyak kayo ter aramidan niyo, tatang. Awan karbangam amang tubngar iti kayat ko nga aramidan, Glenn. Laglagi pa. Anak ka laeng. Mawatam. Sa pahak ti maturog. Ta eksamin ton bigat. Ang nagbuyak pa man iti ladawan iti cellphone ko. Tapangal kalak iti turog ko.
Nagmayat na boy-boyahan dagiti ladawan mi idi asang pamilya. At dapay idi day di lolo kan lola ditoy. Nakaragragsak kami idi. Nakalalailo da na ng kantatang iti day ti ladawan da. Agin inarakop da. Kaslapay kit di makikiki ni nanang ditoy. Gapo iti pa nangarakop ni tatang. Ay, Diyos ko. Sapay ko ma, tamaurnos tumot lang ti pamilyami. Adda ka din ni Glenn? Jero, sumrak ka. Apag isong, awan ni manong mo. Ha? Ni Glenn? Ada, nakaturog mat iti silad na. Anyat ibagam kanyak. Ibagam laang, di ka agbamain. Ha? Ni? Awan. Di ka anak at tigagarak. Ay! Langag ko ti boses mo. Isaurin mo ara. Makapasulon. Ni? Apay akas jay day jay babae, Glenn. Jack man na mo, uncle. Ay! Adda ka di bagayo? Umay ka. Ikan ka iti allowance mo. Ay, ala, saanin, uncle? Pinauitan nak ni nanang iti kwartak. Basta watam na ito, ikanakan. Naimbagla pag nayon mo iti allowance mo. Kwarta man, Eri. Oh, pangaramata may ti kwarta. Basta, adagatangag. Awan kwartak. Di awagam di asawa may jabron. Apay adi nakapawpawitan na ya. Jak pagan ano nga awagan day jay balang kantis. Ay na, agpraktikal kan. Awagam mon, tapno pawitan na ka iti kwarta. Jak kayat. Jak pagan ano kunakmet. Kat, kasano nga rod? Awan maited mo a kwarta kanya? Gipitak ita, iso apasinsya kan. Anya? Pati pa'y tayo kuna kapag puunak iti negosyo, nagastos kon. Dawat kan tumot ngamin adawat iti kwarta. Hoy! Di nakpabasulan, sinalbag ka. Nagkari ka mat nga itad mo nga pinakasapulak. Sa ita, iboy-boy mo nagitin intad mo kanya? Kwa, saan nakasati kayat ko asawen? Naglawag nga iboy-boy-boy mo nagitin intad mo a kwarta kanya. Ay na, rabiin, mawampay ni Ella. Anya timbaga na kan ka, Glenn. Agawid mo no saan? Awan matimbaga na, tatang. Basta na kuna na adumara iti kasar. Diyak pa'y makontak ti cellphone na napanan nga tanday dya babay. Masurunak manen. Urayan tayo latan na, tatang. Patsi ka sumangput mo taday jay. Una saan? Amang ano inton bigat. Papanan nyo, tatang. Naksapulan ni Ella. Mapanag iti balay iti ikit na anag na edan midi. Ha? Amang ano ijay tinakiturugan na. Numay awan ijay, tatang. Baka muditan. Basta sa pulog ni Ella. Akin kotse nga tayo tinakaparada dito isang ti balay ti ikit ni Ella. Napintas sa kotse da ita. Agtuktukak man langan. Tarasam, sweetheart. Wala daw tani ti papananda. Wan si Twan, Ella. umayan. Anya ti kayat pasawon da ito eh. Ella, Eric, apay nga da ka dito eh. anya ti kayat pasawon da ito eh. Asino dya inawagam iti sweetheart. Asawa. Anya, Sorry, di kan kayat. Saan mo amay paay tika sa pulak? Mati na kan kayat. Malupusa mo. Tasyakitan ti kayat na. anya. Come on, sweetheart. Intaglugan na ni ti kotse. Okay, sweetheart. I love you, Dagiti sweetheart. awanan bain. Congratulations anak ko. Nakagraduar ka ni ti kolehiyo. Agyaman nak, tatang. Kablaawan ka itinarag sa kapanagturpos mo, nanak ko. Nanang, sinurpresa na kami Simangpot kayo gayaman. Agyaman nak, nanang. Para kada kayo dito abaligi ko ni tatang. Wen, anak ko. Idi pa ilakalman asim mang petak. Diyak lang magbagatap no masorpresa ka. Ay na, nakaragrag sa akak para kan ka, anak ko. Nanang, agawid tayo kumanidji balay ita. Ay, saanan? Kababain mo ta. Diyak kaya ti makaistorbo ijay. Apay, Jane, paayam ka dito anak ta. Hindi ka mailiw kan ko, na.
Kukwa. Please, nanang. Agawit tayo, iti balay. Tayo iti pangrambakan tayo, iti panagpurpos ka. Pangasin. Kukwa. Kasla mabainak mo't. Awan ti rum mga pagbainam. Tabalay mo day jay. No kasta. Okay lang kan ka, Eric? Wen, apay kid dinasan. Jane. Pakawanan na ko, ma. Sorry, iti naramid ko. Apan ang papanaw kon ka. Nabayagan na napakawan ka. Gapot aruming baulat ta tinalaos a panagayat ko kan ka. Agyamanak. Ay-ayatan ka matunay-unay, Jane. Nasayat unay ti Diyos. Tatang, nanang. Daytuin ti kapatgan asagot ang naawat ko. Iti unos ti panagbiag ko. Agyamanak. Ipatpatag kayo unay, tatang. Nanang. Patpat ganda kamat, anak ko. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Babae, ti impas ngay mo, anak ko. Uwan nga rod, tatang. Babae pa'y laang mat. Di pa'y lalaki matimpas ngay ko. Tapno balsan nanto ti ama na inton dumakkel. Nya ka dinday ta nga ibagbagam, anak ko. Katwan mo, tatang. Pinagtalikodan na kaming ti awanan pain nga mana. Kalpasan na naala na ti kay kayat na. Pinanawan na kamin. Adalat na basol mo. Talagtalag ka dagos kinkwana. Nga uray saan mo unay nga amam mo. Nasakit tinagam ko iti day at tao, tatang. Ala, lipato mo daya lalaki. Saan na balay? Tada to'y anak mo aliw-liwam, anak ko. Taripatwa man na imbag ti anak mo. Agsubli ako di syudad, tatang. Inakmanan ang trabaho. Anya? Ay saan ang mabalin Kan anak mo lang, pumanaw ka manay. Saan ang mabalain? Bantayam ti anak mo. Di mo panawan, takaasim ay. Tatang. Ay basta di ka pumanaw, Mia. Di ka lamasyan iti anak mo. Maladaga pa'y laang, ngam panawam maun. Kasano ang mapasusum ngay no panawam? Di agdede iti buti. Ay saan ang mabalin? May mayat mo't lang no si ka mismo ti pagtaudan ti gatas na. Nagsakit ti pamayan ng agdede kanyak. Nagrawot pa'y. Ay kay talaga akasta Di ka kit agyaman ta narawit nga agsuso ti anak mo. Mas delikado no saan nga agsuso ti ubeng. Ta sigurado nga da problema iti salunat na no kasta. Kasano nga ron na makatrabaho no jak umadayo, tatang. Saan kayo nga agbisain no siyak ti kadwayaw? Amom no kasano ti kinadiskartik iti biyag, Mia. Apay, napuuta mo na ya, nagbisin ka iti sidong kaw. Saan pa'y matkit di? Ngam ti kayat ko, makaigamak iti adu a kwarta. Tay agsweldo tatang. Basta saan ka na pumanaw. Dito'y kalaang balay. Tau awirem ti anak mo. Siyak ti manggad iti pagbiag tayaw. Adda tay pagtagilakwak iti natengken prutas iti palingkay. No kasta, balasang manan ni Mia, tata? Kat kaslakasta na, gabe, baraw. Tapi nanawan kit nga rod tay nakasikugkin kwa na. Mabalin nga tati agarem ken kuana, tata? Ha? Kayat mo ti anak ko nga uray addan anak na? Uwi na, tata. Saan nga umdas atubang day ta kanyak, tata?
Idi pa lang amin akras ko ni Mia. Suplada ngamin ide. Saan siguro na suplada ita? Tantan anak na, tata. Ay kat padasam abaraw. Tanusak lamay sa. Kaya't kalaunay para iti anak ko. Tanasingpit ka abaraw, gabay. Sigurado ka, Gabi? Kaya't nak nga uray andan anak ko? Uwan, Mia. Agayatak ngamin na talaga kin ka. Sa bagay. Amo ka nasingpat ka. Ket pagyamanak no kaya't laklata nga uray andan anak ko. Nakasaganak amang ikalay sa kin ka, Mia. Nulaki di ta kaya tinak. Uwan, Gabi. Dakkel tinamnamam kanyak. Ket dya ko nagpakipot pay. Aklunan ka itan. Ha? Agyaman ak, Mia. Pinaragsaknak iti kasta ng bagam. Di ka madanagan. Ibilang ko kaspudpud nung anak ko ti anak mo. Isungag kasarta ko mga roden. Apay, ada ka din urnong mo abusbusan tanga agkasar? Adamot tarakin ko ababoy, Mia. Ken ado ti erik mi. Takap apit mila idi na panalawas. Kasta ka di? O sige nga Rod, ilakom to dagi tiyayan. Taigatang ta iti maaramat inton kasarta. Ha? No kasta? Agkasartan, Mia? Uwan Tulagin tayo nga roden ti kasarta. Ibagak ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Saan pay? Ilakom pay nga umuna dagiti baboy mo. Sa tay to pagsasaritaan ti panagkasarta. Ha? Apay nga ilakok pailaan. Kat dayjayan ati maparti inton kasarta. Saan? Agpakaitar tulatan. Nalaklak ti magastos. Anya? Syakto ti makaammo amang i-budget, Gabi. Ay kat dumanon tayo nga roden Gabi. Saan pa'y nanang? Ilakok pa'y dagiti baboy ko. Inton malakok, sa tayo to dumanon. Anya, apay lang nga ilakom. Kunamot ni Mia nga agpakitar tayon tulakanon. Nalaklaka ka no ti magastos. Oh, nga ta? Manungay ti magastos, anak ka. Jak amo nanang. Basta ko nanamot nalaklaka. Ken pati ka no ti Eric. Mangilako tayo. Agad anyat iluto tayo abagas, ngay no ilako tayo ti Eric, anak ka. Ni Mia ka no ti makaamo nanang. Ada ka no amo na pangalaan na itimakan inton kasarmi. Anya? Kompleton to kanon nanang. Ada cake, litson, ken naduma-duma aputahe. Naalakat siguraduan nyo lakat nga umdas para kadagiti tumabuno at tao. Uy nanang, ni Mian ton ti makaamo iti amin. Nasaya at may kagabi. Anya ngay, nalako mo ti baboy mo? Uy Mia, Yag mo nga rodan, tain nakasarita ti pagpakiterak. saan tayo kading agsasarita nga umuna? Ayabak ni nanang ko. Saan pa'y lang ita? Sige, yag mo tarumwarak. Aywan, awan ka di pa panam? Awan Mia, tatalaga aginagarak ti umay dito balayo. Pagibantay mo man nga rod ti anak ko tarumwarak, ha? Ha? Sige Mia. Agyaman nak. O sige, yag mo ti kwarta. Tarumwarak kon. Di kag babayin dito balay, ha? Agluto ka iti kanam no mabisin ka. No kasta, nagawidan ni Gabi, tatang? Una, tamalamay. Pinagaw-awir mo mitan jay nobyaw. Sana bali ta kayat na. Kay, anyangay dagita insangpit mo nga agdudo mga appliances. Akin kuko ka dagita. Appliances tayo, ginatang ko. Mausar tayo dagita. Ha? Nangalaam nga itiing gatang mau. Diyan ni Gabi akwarta na kanyak. Anya? Di mo dayay ti pagkasaran yun to kuma. Uwan, tatang. Kat apay nga yung gatang mo iti kakastangay, anak kao. Anyat aramatin yun tungay. Gabi, uray saan tan nga agkasar? Tanagastos kumatan ti kwarta. Anya? Sana bale, tagdan natamat. Agasawa talata. Ha? Agnaagtan dito'y balay, ta dito'y tan nga agdan na.
Diyak kaya ti balayo. Iso adito itan ha? Sige Mia. Kasanon ti kasarta? Baybay ampay laang ti kasar. Madanon tulat ta dayta. Basta agdan natan kas agasawa, Gabi. Pasensya ka ni tinaramid ti anak ka, Gabi baraw. Ginastos na mutan ti pagkasaryon to kuma. Sana bali tata. Tamausar tayo mo tinangigatangan na iti kwarta. Nakababainan kin ka. Damdamo yu pa'y lang agkinawatan. Katkas jaya hindi naramid ti anak ka. Ay ayatak ni Mia tata. Iso ajak tuguraan. Kanjak maupay iti naramid na. Agyaman na ka, tainayat mo ti anak ka. Nakasaganak ang mga ipatag iti anak ni Mia. Ibilang kumutin kas pudpud nung anak ko. Makapasikur mo ti kastoy abiyag. Awan pa'y makukwartamot. Pasensya ka na. Tawan pa'y kwarta. Tas sa anak pa'y mo't anak kaapit itimulak natin. Pampanunutok nga ron trabaho man ang Gabi. Ha? Iso akit daw ti kooperasyon mo, Gabi, Pangaasim ta dinaklapdan nga agtrabaho. Palubusan na tap no makarunong tadagos iti kwarta. Pagtrabahoam nga, Mia. Katagsapula ka. Apay no siyak lang ti sumapol iti trabaho. Italag ko pala iti sabali ti taltalunan. Ay saanan. Siya kung tanarigat ka makastrik iti trabaho. Tadeg ignorantem. Mia? Sorry iti pa nagsasaok nga may bagbagak lang tagpaiso. Saan ka ngayon insultuan, Gabi? Iso di ka ko mamasaksakitan, ha? Wen Mia, okay lang. Ultimo cellphone, di mo sapay ammo tag-operate. Amok mo't basit Ngam tay kipadla cellphone ti amok nga usaran. Ala, si ka nga ro timang bantay iti anak ko ha? Wano anak ta kunak manlaangan, ta asawa nakmatan. Siyak tagtrabaho, ta si katagaw awir, Gabi. Umawawag man ang ti chatmate ko iti balasiw tao. Hello, Baron? Hello, honey. I miss you. Baron? Kaya't kung agawid dito Pilipinas, takayat ka na makadwa. Ay, kwa. Sigurado ka kadi nga awan asawa, Baron? Awan nga rod. Namin anumod ngayong bagak na itakin ka. Baron? Mia, labnak ka diya talaga. Kwa. Apay di ka makasungbat. Adan sa amot nobyam dita. Awan, Baron. Sure ka ha? Ay well, pawitan kay ti kwarta minton bigat. Tapno dalawans mo. Ha? Talaga? Wen, basta umikat kan di tapag-inuman na pagtrabaho am, ha? Pangalaak nga iti kwartak no pumanawak dito yun. Inulan na pawitan ka. Kayat mo? Oo na. Kayat ko, Baron. Umawag man na ni Baron. Hello, Baron? Hello, Mia. Inkanto'y ruwaran ti kwartam. Tapinawitan ka. Talaga? Thank you, ha? Wen Mia, patpatgan ka nga minunay. Awan trabaho kita. Iso nga agbabad ta nga video call. Kwa, mabit lang nga ron ta. Mapana ki JCR. Ta isi ti pagsaritaan ta, Baron. Ne, apay amasapol amapan kay ti CR. Kwa nga min, marangrang ni tatang ko. Nakaturog nga min. Mabit lang ha. Mangantayaw, Gabi. Nakaluto akaw. Ayan ni Mia. Ada iti CR tatang. Nagbayag mo't ditan. Itay pa'y lasim rag dita CR. Nasakit siguro ti tiyan na tatang. Mala, urayan talaga rubitan, Gabi. Saan ka kadi ama pa nagtrabaho ita, Mia? Saanan? Imikata kon iti trabahok. Nagbasit mo ti sweldo kichay. Basit ngamin ti customer ita. Nasayat nga rod no kasta.
Aw-awirem lang ni baby. Tapno may pamaysak ti agtalon. Agmulak iti agduduma natang ken prutas. Tapno adunto ti apitan ta nga ila ko. Agaw-awir ka pa'y laeng. Tadasar ka trabaho. Ha? Anya manen a trabaho? EJ online. Pag-iinuman mo't lakad Wenno restaurant. Ay na, ignorante ka talaga. Online nga rod. Pasensya ka na. Talagang awan amok kada kita. Basta online. Masaduta nga explain kan ka. Nanang, awan aramidin nyo ita. Awan anak ko. Aginanaak mamay. Pakibantay man pa'y nga rod ni baby. Tamapanak man ni Jay Talon. Apay, jay asawam ngay. Napan nagtrabaho, nanang. Anya trabaho jay asawam maya. Pag-iinuman iti nagtrabahoan na. Ngam imik ka ni Jay. Imakar iti online. Anya nga online day tangay. Jak amo man nanang. Basta ko na naman nga iti online. Jak amo no sa dino alugar day nga online. Basta iti online ko na naman. Isunan baby ha. Uston wan. Gabay, awan pa'y ni Mia ay Awan pa'y nga rod tatang. Nay, apay ngay. Rabeeng. Nanta sublatan ka magisala iti apukaw. Umay ka na po, Wan. Makaturturog lagayam ti apukaw, gabay. Uwan tatang. Nariri no makaturturog. Aday ta, nakaturugan. Sige, gabay. Maturugan. Ta siya ka unti makaamaw kin ni Bibay. Hello, Baron. Manutimpaw it mong allowance ko. 10,000 pesos amin, Mia. Mabalin ka di anay na yun ang basit. Ngimi na nga minti abang ko dito yung apartment ko. Kasta ka di? Sige, inton sumaruno. Agipauita ko ni Tikin si Mel. Thank you, ha? Love na love ka, Baron. Kasta akmat ken ka, Mia. Urayam ti panagawit ko. Tagdin nata. O sige, Baron. I love you. Mia, Mabit lang, ha? Mapanak iti CR. Kala ata si makiti dyan ko, Baron. Ituloy tatag sarita iti CR. itay pa amadmadlaw ko ana ulimag ka, Mia. Gabi, masapul nga agbali na kaprangkakan ka. Ha? Anyat kayat mo asawain? Naamiris ko ngamin, saan kagayam nga ay ayatan? Anya? Anya ka din ditang ibagbagam, Mia. Ladingita ka talaga. Saan kan nga ay ayatan? Isong agsinatan, Gabi. Di na kumamit trabakin ni Tikasta, Mia. Masaksakit anak. Saan na ka mang rabrabak, Gabi? Agpaiso ti bagpagak. Sorry, ha? Ngam nagbaliwan tiriknakan ka. Kat, agyaman na kiti kinaimbag nga impaay mo kanyak. Kastamatan iti anak ko. Paya pumanaw ka, Mia. Makidan na akon kanibaron, tatang. Kasta lakalakanakin ka ti panangisinam ken ni Gabay. Tatang, ni Baron ti makaipa ay itinapinta sa masakbayan kanyak. Denggenak, anak ko. Nasingpit ni Gabay. Ngamday ta lalaki anang isukatam ken kuana. Masigurado man nasingpit day ta. Duray man adu ti kwarta na. No agkonsumisyon kan tumit iti sidong na. Basta ni Baron ti kayat ko itan, tatang. Mia, Kat ibatik ti anak ko kada kayo. Tadi na amo nga adda anak ko iti kinabalasang. anya. Ay ayating ni Mia, tatang. Pangasyo. Ibagayo ta saan na kasinaan. Ay, pasensya kan, Barok. Mawan mabalin ko. Pimanaw ni Mia. Katimbati na ti anak na kanyak. Ipatpatag ko ida nga gina, tatang. Diyak kabala na mapukaw ko ida. Adda kanon kasukat mo ken kuana. Ha? Diyak kanunungan tinaramid na, Barok.
ngem adda ditaan. Iswa pasensyakan. Tatang. Ulita baraw. Pasensya mo ti anak ka. Sapay kuma ta mapakawan mo iti inaramid na. Oh, apay nga itakal sumangpet baron. Parbangonan Oh my God, daytod ko gan ka, Mia. Bayat dayto ay. Anya dayta? Basta umay ka. Dayto ay. Ramanam, Mia. Anya dayta? Di mo amo dayto ay. Druga dayto ay. Saan? Diya ka gararama titikas ta baron. Ha? Ramanam nga mina. Mayat dayto ay. Paragsakan na ka, Mia. O may kakit din ta maturog tan. Agaramat kay tikas to'y man saan. Di na kumangot masmasan. Agtungpal ka nga ro titikayat ko. Nawatan! Wen baron. Kwarta man baron. Aglagot apay tapno madantay ti kwarta. Ha? Anya tila ko ta? Droga! Anya pa'y kuma. Kay kayat kon tikas to'y. Ngam ti agtrabaho iya bro. Agrig-rigat kang agtrabaho iyay. May may tikas to'y tapagbitan. Nakabutbut ang matararamidang baron. Pagbutangam ko ma. Agalibtag ka tapno saan ka matilew. Tama. Umayak man. Ha? Ni, anda tao baron. Tay may sa customer tayo tan. Inka pastragan, Mia. Nay, si kamot gayam gabay. Tata, tomay kuman ikan iti gatas ni baby. Ay na, naggastos ka pa ilaang barok. Kababainan kin ka barok. Sininaan na kan ti anak ko. Suportado kalatay ti anak ni Mia. Uwina, napatagan ti ubing kanyak, tata. Uray kas ti naramid ti inana kanyak. Sana nagbaloy ti ring nak ni baby, tata. Iso palubusan da kumamang sarong karlatakin kwa na, tata. Ayun awan problema iti dayta, barok. Welcome ka kanayaw dito'y balay. Ayan tikat gatangan nga, sir. Makatumtumara ka. Wan, mabit lang, sir. Mia, ayan nan ngay. Wan, dayto yan baron. Wow, nagaduha. Gulpiak amin na itan. Agbayad ka pa ingaw mo na. Amangan mo nukurang ti pagbayad mo. Dakkel agatad ti balor dayta droga. Oray man o. Bayadak. Sige. 500,000 pesos amin dayto eh. Sige, alag. Ato iti bayad ko. Agyaman Di kaya agtignay iti dakas. Ha? Ray daytoy, ingato yung dagiti imaya. Hala, pusasan nyo ida. Saan? Saan na kami atiliwan? Tangjak kaya ti mabalon. Yan daytoy ngay narabid mo. At si kamot laang tinagisagmak iti bagay. Pagkawanandak ko mano sinukir kayo. Nasulnitak ti ado nagkurangak. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Naimbag man na nakapasyar ka, ipag-mayday. Wan bayaw, umay kayo mat kumustaan. Saan nagaputan na tayon day di kapsat ko nga sawam kat jak mat tanumay ditoy. Yaman kami, ipag-mayday. Kat nibayaw kardungay, saan mo muta ka doa? Ay, nagbati, tada si kaswan na bayaw. Kasta ka day? Wan bayaw, akat, kumusta ka ti panagtalon mo? Mayat mo, ipag.
Sa anak-anak kasikan krap ita. Tabi masit ti danaw. Kastaya. Sige, kukuha yung tinaapit yung nga irik, bayaw. Ha? Katay bingay yung ay ipag. Baybay ang pailaan tane, basik mo tinaapit yung ita. Intun maminsanan. Kababainin kin ka ipag. Saan mo lang aron na napapaabangan ti talon mo at altalunan may. Di ka pa'y makibingay iti maapay. Ay kababay ni ipag. Sana problema day ta, bayaw. Tane, umad adun sandag iti pakpakanam. Ay, wan nga raw. Talaw na kiti apokok ka ni kakay. Ayan nga minta asawan ni kakay aya, bayaw. Awan, nagsina da. Tadrag adik mo di asawa na. Irresponsable. Ay, kaasimot nga ro dagiti ubing no kasta, bayaw. Wan nga raw. Awan mo trabaho ti anak ko. Isuanuan niya ti atda. Ison ate yan anay may no ko ha. Pasaray ang sakit pa iti nauding anak na. Kanayon ti padoktor na. Kastaya. Ano kayat ni Medi di sumurutan kanyak tatangda na kay Balay. Tawanan tay katulong me. Ha? Ay kat mayat na ipag. Ngambasit pa'y matay nauding anak na. Ang mga nusapulan ti apok ti nana. Ay sana problema day ta, bayaw. Di ikuyog na ti anak na. Tapno maawawir na lata. Kakay. Agsingsingpit kay di balay daan ti mamiday ah. Unay kayo matan, tatang. Kasla nagturpe akmat la unay nga anak yun, iti kastapan nagsasauyo. Kasla nagdakasak nga anak. Kay awan kastay palagipan ka anak ko. Naasya ni Auntie Amiday kadatayaw. Isu akayat nakaatulungan. No talaga akayat na ti tumulong, sana masapula pagtrabahon na, tatang. Ang damat kasukat ti tulong na. Nay, kitanya nga rugti kayat mo nga eh. Ang namnam ay latan. Ay sos, maditi kasta ka panunuta, anak ko. Tatang, Ala, isaganam kide nagiti arwatan niyaw, iti inaudi nga anak mau. Urayan na kayo ni Auntie Amiday. Kardo, lakay, ingkuyog kuntoy ka anakak, tapno adakad kadwata dito'y balay. Kadwa na ti anak na, takaasimat no panawan na. Ay kat nasaya ata. Nasaya at mo tapno adakad kadwata dito'y balay. Bakit? Welcome kayo dito'y balay, kakay. Agyaman na, uncle, auntie. Sige, umay kakakay tay surok tagbalin na si Ledio iti anak mo. Yawid munton dagiti abadbado. Kan dagiti daddo mga appliances. Yawid munton kakay. Tane, saan mo't lamaw susar? Wananti, kanta may sa sofa, alaam ton, napintas pa'y day chay, nalagda. Wananti, ni angkel mo na kardo ti mangitulod ka dagitoy. Usaran na tay tra kapag bunag. O sige, auntie. Nay, nagadumod dagiti insang petyaw, anak ka. Wan tatang, dagitay man basura da auntie dagita. Basura nga? Nay, nakapimpintas. Basura, kunam. Jay sopa, nay, nagpintas may. Kantay dakil atibay. Madlaw abarupay. Dagitay nga rod nagsukatan da ante. Sa damot lagi padawat nawan pang usarandan. Kahit alangan nga iti dadagiti usarinda. Amuyo tatang, bilibak ka niya Uncle Cardong. Nagsingpag. Wain, agpadada na singpag kini Auntie Amiday. Iso na lang tawan anak da. Wan nga rod. Nagswerte ni Auntie Medi. Takas ka ni Uncle Cardo tinakiasawaan na. Itimplaan pa ni Uncle iti kape. Kas nakadahi anak ka. Wan. Ananduran sama ni Auntie ni Uncle. Saan agaputan na singpag ti asawa lalaki akit? Under ti asawa babae, anak ka. Iso di mo sasawun ti kasta. Ta saan mo't nga ingrata ni Auntie Amiday. Basta timakunak.
Nasingpot na Uncle Cardo. Nagswerte ka talaga ni Auntie Medi. Kakay, tangay awan anak mi ka ni Antem. Si ka na ti bilang mga anak mi. Ha? Ay kat, pagyamanak ano kasta Uncle? Wan, kakay. No kayat mo, pagadalan na ka pa iti oray, vocational lang. Damag ko na isam ka kanong agdait-dait. Ididay ta Uncle, ngam saan itan? Anya nga rin ti kayat mo a kurso, kakay. Kayat mo ti agadal iti kolehiyo? Kayat ko Uncle. Sige. Kasaritam to ni Antem. Tapag-enrollan na kan, inton pa nagsasirat. Wan Uncle. Kat, nagsarita kayon kani kakay, bakit? Wan Cardo. Aginrolan inton umay alawas. Naimbag man, takayat naman ang tag-eskwela. Wana, masapol a panunutan na ti masakbayan to dagiti talungan anak na. Wen nga rod, para ka nagiti anak na, ti panagturpos nanto. Wan, tane, kasjay mo't nga ro da pinanawan ti live-in partner na. Kasi damat, iso masapol a tulungan ta ida, lakay. Sumanangit ka mat ngawbing! Ay nakakay, anya tararamidam di ta anak mo. Kasano, makapasuron? Grabe ti kinalampay na. Ay nakakay, sana kasta ti pamayam. Ay wama. Alapok, umay kanwan. Mapantay di kusina. Ado ti makan ichay. Anya ti kayat mo akanan. Makapasuron day tang ubing. Nagtangkan ti ulo na. Di na mo ti maanawa. Imalan sa iti ugali ti amana. Sumrag ka ni ti klasem, kakay? Wan Uncle. Nakaturog ti anak ko iti siladmi. Sige. Da kami ti makamukan kwa na. Saan na bale? Tawan lakad ko ita. Matulungag na ante mamangaw awir iti anak mo. Agyaman na Uncle. O sige, mapanakon. Sige, kakay. Ay, nagbaliw mo ti panagkawkawis ni kakay. Idida mo na ti may dito'y balay. Simple lang ti panagbadbado na. Ngamita, sosyal mo tin. Naka-shoulder bag, naka-high heels, kung nagpuskol ti make-up na. Naka-sunglasses pa yan. Ay, nagbaliwan ni kakay. Cardo, ada ka numot field trip da kakay. Ha? Kastaya? Ada bayadan da, katamangan ka nunupat, wano 5 aldaw ti kaawan na. Kat ikami ti kwarta na anusan tatulungan ti kaanakam. Tapno makaturpos. Kat saan to agbalin nakakaasi dagiti anak na. Wana, naimbaglakit ti natakaskan ka tinagbalin nga asawa, klakay. Diyak ipaidam ti adda kanyak, Medi. No adda may tulong ko, tumulong ak. Malaksid no talagang awan. Tapasin siya, bakit? Cardo, Basta tarimanan na tag-eskwela, tapno makaturpos. Talaga bilibak iti kinalaing mo nga agartista, kakay. Napamatim da anti kan angkal mo nga gis-eskwela ka. siyempre, sakpay ti kunam. Pagan ano kumamatagis ki eskwela dita, kat bakbakit anakon. Ay, mapagbiddutan daktupay la a parent nagiti estudyante. Jet, agfiesta taman nga ro din Tadamanan na dawat mo akwartam. Of course, Joey. May salakid daw ko kadanti kan uncle ko. Mangtid da adagos. Talaga gayam abak ng ti pamilyayo Ado nga min ti negosyo da. Iso nga ado ti pagtaudan ti kwartada, Joey. Sige, ipapasta nga ro tagpasyar, kakay. Isunan, apok, maturaganwan. Nan, sublatan ka mangisala ka ni baby, bakit? Saan ang lakay? Maturugan da ito eh. Inkidamnan, Medi. Wan, maturugan da ito eh. Aday ta. Naiturog na ang lakay. Ay, talaga gaya masapulin na ti inana, bakit? Ay, awan nga rod. Saan kami na nairwam amay sinsina iti inana? Mala, ipaidam nga ruday, tamaturog tamutan. Madamdam mabasit. Uraya kamarnakan.
Tamangan numalukag, katagsangit tumanan. Pangusara mi ti kwarta, kakay. Pagbayad ko iti pagadalan, Uncle. Di mo't binayadam amin na tuition fee? Kwa. Adupay mat nga ron dagiti babayadan mi, Uncle. Anya? Iso pasensya kayon. Sana bale, tainton makaturpusak. Agsubali takto kada kayo kan ni auntie. Anya? Awan mat ngamin ni auntie. Iso ada kayon ati pagdawatak, Uncle. Ha? Urayan tan ni antim. Dahil so ti pangibagami ti kwarta. Saan nabali tanalpas mo ti klase? Kwa. Rumwara kumamat la adagos ta. Adda ngamin pang rabi a klasik, Uncle. Anya? Ada ka ni antim ti kwarta, kakay. Apay ngamin nga ipaigam yung amin na kwartayo ko ni auntie, Uncle. Ha? Sige nga Rod. Uraya ko na auntie. Kahit inig kami ti kwarta ni kakay? Mede? Saan? Sa bali tinadlaw ko kan kuana. Kanayunan na matan ti dumawat iti kwarta. Kat nabayadan na ti tuition fee-nan. Dahil tangarod kahit. Makadlawak mo tan iti kaanakam, Mede. Kahit anyat ko na di saan mo nga inig ka niti kwarta? Awan nakamisuot kan madlaw ngagdabog. Dahil tapay ti man adlaw ko kenkwana. Kasla mapukpukaw mo tan ti respeto na kadata. Kasla naturay mo tan dito'y balay. Sana mabalin ti kasta nga raramidan na. Bayam tabagbagak to. Ken inkantuman suknalan na pagadalan da. Kumusta am ti sitwasyon na pagadalan da, Mede? Hello, bakit? Apay? Cardo, adda kita diti pagadalan. Inulbudan na tati ka nakak. Saan kaya man nag-enroll ni Kakay? Anya? Linoko na ta ni Kakay, Cardo. Anya? Auntie, Uncle, pakawanan da ko man o nagulbudak kada kayo. Sorry. Pinagtaltal kanda ka. Amin nakid dawam, impaimikin ka. Tapno makaadal ka lang. Ngam kastoy lagayam ti subad mo. Nangipanam ka dagiti niintad mi akwartakan ka, Kakay. Kwa, ginastos mi itinobyo, Auntie. Sorry. Anya? Nakulapan lang ti panunot ko. Naikandak pa iti may sagon daway. Panagnagak ti panagbaliw ko. Sana na maulit tinapasama, Auntie. Uncle. Ay. Lading itak. Ngam panagkunak. Narigata na may subliti sigod na panagdalagmikan ka, Kakay. Wan, kakay. Ngam tapno di mo mutkun ko na. Agtalinaid kalata dito'y balay. Ikanda ka pa iti may sagon daway. Tumulong kalata iti trabaho dito'y. Tapno at tapangalam iti igatang mo iti gatas ti anak mo. Wan, Kakay. Ngam sanda ka na pagadalan. Tas hinayang mo ti oportunidad. Kahit napakawanda ka, kakay. Wan, nasingpet da no kung naktumad ngamin kan ka, Joey. Naimbag man ta sa anda ka pinapanaw. Saan? Kaanakandak, papanawon dakit din. Agtani na udak ka no latay balay da. Mayat nga no kasta, kakay. Awan anak danti kan uncle ko. Iso asigurado. Sakto ti pang ipatawidan da iti balay da. Kan kadagiti da dumapay asa ni Kwada. Ayos nga no kasta. Kaano da nga tamatay? Tsaklam mo Ngam napiksada pa himot. Mabayag pa amatay da kichay. Tawan mo't sakit da. Mayat ko man maisapat ipapatay da. Tapno mabukudan tanti kinabaknang da. Wen nga rod. Ngam, kasanungay. Kat nakasalsalon at damot, Joey. Dumngag ka, kakay. Adda ibagakin ka. Kit planuan ta na imbag da ito eh. Awan ka di pa ni kakay. Bakit? Awan pa'y nga rod. Naimbag ata si Mardangan ngagsangsangit ti anak na. Naiturog nan. Kaasimot ti anak na pampanawan na. Pasaray kabilan na pa'y nudaduma. Ay, awan nga rod di nan maulit ti mangkabili ti anak na. Tasyak ti makalaban na. Ay,
Dati tiyod ti ka nakamadyak magustuhan, Medi. Wan nga rod Adda torturay na. Ipagpagapok lang amin iti day di ina nakabagis ko. Isu nga wawataklatan. Kan masyanak ngamin kadagiti anak na. Naasi takin kwa na. Ngam kaslagon gundawayan na tamutin. Nala, bayam ta kasaritak tumanan di ka anakak. Sigurado ka iti day nga ibagpagam, Joey? Uwin kakay. Tapno mabukudan tanti kinabak nang da. Ay ayatan nak wenno saan? Ayatan ka, syempre. No kasta nga rod. Agtungpal ka iti kayat ko. Planmon tanti amin. Ito rabi, di mo isira tigay. Kasta mo tintiri daw yo. At datang danak amang sirak kadakwada. Sige, makaamu ka nga ron, Joey. Sige, agawid kan. Tapno saan nga agatap daan ti ka ng kalmukin ka. Itulod na nga rodan tadamot motorsiklom. Sige, mapantan, kakay. Jay helmet na ngay. Saan ang helmet? Awan pulis ita. Joey, nagbartak ka ng pataray. Di ka unay, nagadutilugan. Basta kumpit ka na yung bag. Nalay nga driver tayo eh. Hala, di ka overtake. Nagaduti masapat na aluga. Adalugan! Hiram sa Diyos. Awanan, ti anak ko. Ibati na kami kadagiti apo ko. Uwin nga rod. Natay-day ti kadwa na anak ang motorsiklo. Apaya na pasamak iti anak ko ti kastoy. Kasanoon nagiti anak na. Aglonan tayon tinapasamakan ko ang abayaw. Ni Apo Diyos laang ti makaam mo. No apaya napasamakan ko ang natikas tiyay. Sapay la kumata mapakawan ti Apo. Kat awatan na iti pagarian na. Kat di ka madanagaan bayaw. Ituloy may timang tulong kadagiti anak day di kakay. Aginggat kabailan mi. Agiyaman na ka talaga kada kayo. Nagsaya at ipanagpuspuso yaw. No dakes ti panggap mo iti padam a tao. Karma tilak amam to. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Ket itang, sagutan da kayo iti sabali manan apakasarita. Iloy, Remy, sapay la kumatamano sanyo dagiti trabaho dito'y balay. Kat agpaot ti panagkakaduwa tayo. No siyak madam, manusak amin na klase ti trabaho. Uray baklaak, ngam napigsaak. Mapagkat ko ti dua ka ba na bagas, madam? Ay kat, mayat ano kasta, Iloy. Kaya nalay nga kagluto, madam. Uray niya klase ti putnahe, kabaila kalutwan. Nagadal ka siguro iti panaglutoan niya. Ay, saan, madam? Buy-buya kay ti YouTube. Nalakalaang mo masurutan ti instruction na. Wana, tauray siyak. No adadyak amo alutwan. Buya iti YouTube. Oh, Remy, agsaw ka mat Di ka mat matagtagari, balasang ko. Madam? Nahinhin sa ito kadwa kababaon ninyo, madam. Wan siguro tanauli makmat. Pasensya kayon, madam. Managbabainak namin. Isuan na uli magka. Awan, mayat kit diti kasta. Madlaw nga ron anasingpat ka. Agtinulong kayo iti trabaho diti balay, ha? Sana balit adwa kami lang iti ama kapag serbihan nyo. Nakapsutan ti amak, iso kasapulan na timang bayabay kankwana, iti amin nga ramidan na. Nalakalaang dayta, madam. No siyak, sanaya kon nga gal-alagay ti matanders. Oh, agmerienda ta pa, Remy. Kunamot ni madam, ano mabisinta? Free ta amangan dito balay da?
Sige laang, Iloy. Ay na, ikatamanti ka naman nagbabayin mo. Madimot laang naman nagbabayin ka unay. Agbisin ka, ano, bain-bain ka. Sige laang, Iloy. Napsugak pa'y. Amom, dayawan man ni Madam ti kinasingpit mo. Kanayon na nga, baga kanya ka nakamaka ka no. Siguro, birhin ka pailangan niya. Uwan, Iloy. Ay, wawa! Madlaw kami, girl. Nagasa tintig bali na boyfriend mo. Ta nakasingsingpit ka. Manmano itan ti kasken ka abalasang. Kaadwan na ngamin itan, tigaratigit abalasang. Manmanon dagiti mahinhin nakasking ka. Uwan nga rod, Iloy. Mala, agmerinda kan, Remy. Madlaw anasingpet ti amo mi. Nalakalayalis ti alipuspos na. Kasla isulaang ti amo mi ditoy. Tagkabaw mo ti ama na ngawawir mi. Nalakalangan lilawan ti amo mi. Kwarta manan no kasano. Igusin lakman. Ha? Umay kayong tata, tas sa timang digos ka na kayo. Siga kayat. Babay, ti kayat ko magdigos kanya. Eloy, bye-bye amditan. Siya kunti mang digos kan kuana. Umay ka nga roda na, tani, aglabos mo tan. Wan, umayan, Eloy. Naglabas. Abay ka nalabas. Tinanaw. Tinapudot ko ba? Ado lang amin nga mong alakay. May busa ka. Agtal na ka man. Naito'y pa'y. Sinakidurong-duro naman. Haya ka magsa. Sumanaw ka. Haya ko. Abay kaya tinibam na. Nakatagdagari na itang iwan. Ala, agtulyakan. Yak pa'y mo nagsabaw. Saanan? Laklakayan ka matlangan. Magsabon-sabon ka pa'y laang. Andan ni madam. Tata, agsabon kawan, tapno na bang lukawan. Ang angawan ka laitay. Si Kamot. Dahil ti shampoo Ag-shampoo kawan. Nagsimple ka. Wan tata, masyanak ngamin kun ka. Sige, sabon na kumatan ti bagim Ita. Dinegosyo mat gaya man ni Papa. Remy, Eloy. Siyak tinang digos, madam. Wan, madam. Tadi na kaya ti lalaki amang digos kenkwan na. Di na kaya ti bakla. Gulalos mo ti kayat na. Paspasensyaan yun ni Papa. Tane, agkabawan. Di na namo ti bagbagahan ano daduma. Pasaray ang sasaong agmay maysa. Ay na, madam. No siyak, sanaya ko ni ti kakasta. Tadalulak ngagkabaw. Amok ti style lagi ti agkabaw, madam. Wan nga rod, isasapay ko matamaanusan yung asikaswan ti amak. Wan? Ay, iwang gayam. Itad konti umuna sweldo yo. Atoy. Ay na! Thank you, madam! Adan kwartak! Thank you, madam. Awanan yaman na. No kaya't yung tagawid iti day off yo, mabalinlat ta. Angam na di kaya agiddan ha. Ag sinoblat kayo tap nadala ta kadwami dito balay. Siya kung tumo na, Remy. Mabalin? Sige, man nakaawat akmatkat. Okay laang, Iloy. Ne, talaga kaya manasingpat ni Remy Eloy. Managpabusoy pa'y gaya. Amuyo, madam. Adama di nga ugali ni Iloy anadlaw ko. Ne, anya da ita, Remy. Tarawit-wit. Kan kanayon ang makikaruba. Mapan na kayon sa amat ichis-chismis iti kaaruba, madam. Ngam, please, madam Di yung ibagbaga nga imbagak para kada tayo kumalaang. Please. Howan, di ka madanagan na, Remy. Kasla atin dugpay ti ima na.
Anyat kayat mo asawan. Anda ngamin imbatik akwartak iti kamami. Ngam na po ka, o madam. Aniya? Ay kat mabalinta mo tadamagan kan kwa na, Remy. Ha? Ay, saanan, madam? Please. Jak ngamin kayat ti makiapapa. Jak kayat aguraan nak. Ta sigurado nga ilibak na. Kat guraan nak, madam. Ha? Madlaw asaan na mapagtalkan day di akadwak akatulong, madam. Jak kayat ti ugali na. Nangiwat unay. Chismoso. Iso kitaan nyo dagiti kagawaan nyo. Di kay unay agtaltalikan kwa na, madam. Sige, agplastar kayo, tata, tailutak ti sa kayo. Ay, ala, ipangato yu ti sa kayo, tai-massage ko. At tita, ilutan kayo, tata. Remy, rumwarakon. Tamitingak dagiti trabahador ko iti negosyo. Sige laang, madam. Nalpas kumutan dagiti trabahok. Iso ang masahyak ni tata. Mayati ka sta, Remy. Tapno ma-relax ni papa. O sige, mapanakon. O sige, madam. Ingat kayo. Sige, tailutin kayo, ha? Ay, nasaan ko ida nakita? Nakmatan, magkita. Ay, kuman! Magulimag ka man. Suman na uka alakay. Makarengreng ka. Agata sakmas. Pandisal kay saw-saw ko. Diin ka mangala. Laklakayan kang di ka pala makatimple ti gatas mo. Sana gaputadda kami nakatulong yo. Kat iyasayo amin kada kami. Agruam kayo mat nga mo. Anyat kuram. Ingkat timple ti gatas mo kuna. Isuraw. Itimplanak. Ito, makapasurun ka kaya. Di ta ka malangan. Ay! Agsubli ka! Agsubli ka! Baboy! Oy! Nita, anyat ko na. Ha? Anyat ko na, ha? Baboy ka! Ano ikaw? Bagsit ka! Sikat ibagtip. Sana gaputan na lukmagak katawagan na kiti baboy, ha? Ano ikaw si Bukaw? Kaya't mo taparuta kami na buhok mo, alakay, ha? Ay, baboy! Di naksardangan nga wawagan iti baboy, ha? Bagsit ka, baboy! Ay, no! Panawak man langan ito, alakay. Tabaka malaw, anak manan. Baboy! Ay, sumurakak dita silid ni madam. Tainak mangkita iti mabalin kong alaen. Ngamjak pa'y lamang hala ita. Iranak intun anda ni Iloy apadak ababaunan. Dandanin sumangpot ni madam. Isong asikaswan kamanan. Wen? Nakasingsing peta kanya. Ha? Wen ko nam, Wen ko nam. Wan! Baboy! Remy, tinagan ko. Remy, kunam. Baboy! Ay na, tumpa-tumpa. Aksamanan na ito. Ang dandani ngamin sumangpot ni madam. Ay, may stroke yun nagsimpag. Ang naibaglakit din. Tadi na amo tagi pulong iti anak na. Urian niya tararamidakan kwa na. Nasnak ka raw. Di pa'y nagipulong apulos ken ni madam. So nga, iso, tipang si... Anda ni madam. Iso, tipang sunto. Tata. Sagay sayak ti buhok mo, Wan. Kan aglotion ka, Wan. Lotionan ka, tapno saan kang agkursing. Ay, titi lotion. Aglotion ka. Remy! Yes, madam. Lotion amat ni papa. When, madam? Tapno saan nga agkursing? Baboy na ito'y bastos. Awan babay na. Kanayon na katong paan. Kan pungutan na ito'y ababoy. Ha? Ala, madam, baka mamati kayo. Saan apod no ti ibagbagana? Jakab kabilan. Nasing putakan ko na, ma'am. Baboy.
Kasta talaga ni Papa. Tila may sawsawang na. Pasat ti pa nagkabaw nanti kasta. Iso pasensya mo, Wen. Wen, madam. Amuyo, madam. Nagasat man tagbaling nga asawa ni Remy. Ha? Ne, pag kunamot nga Eloy. Win nakasingsing po ni Remy. Nakaumma, kasla sana makaramit iti dakas. Ha? Nakululimag. Sana kas karag iti daduma babaya wakwakirat. Sana kas kanya katarawit-wit. Mabayinak pa nga rudan. Tanakatagtagariak. Marangrang kayon san, madam. Sorry, madam Okay lang. Awan problema, Eloy. Amom ngay, madam. Nakitak ni Eloy apasaray sumrag iti siledyo na awan kayo ditoy. Aniya? Ne, amang ano mapanagdaldalos iti uneg. Saan, madam? Anda atap ko. Agsipsipot sa iti takawin na. Ha? Aniya? Adan sa atalaga at atindog ti ima na, madam. Limod nga agtatakaw. Kanayon na nga ibaga na imot ka kano. Istrikto ka. Kat ibagpagakmot asaan. Anasingpet ka. Ikalkalintagan ka kankwa na, madam. Kastaya. Wan, madam. Iso akabut-butang akadwati kas kan ni Eloy. Madam, bilibak man iti panaglablaban ni Remy. Nagdalos ti labaan na. Naano sa manggalgal karag iti porang akawas. Ay, kat mayat ano kasta, Eloy. Ken, managbabay na talaga. Pati iti panangan. Nagbasit ti kanon na. Ken, pasaray masiputa ka sagsagay sayon na ni Papayo. Aya, nagsayaatan nga Eloy. Iso na lang ta. Nauli maglaunay. Nya kamo no kasuron na kwento niya. Ta sana matagtagari. Baka kidi mo umuman iti kinangiwat ko Saan mat siguro, Eloy? Aywan madam. Agawid akmanan ayon tong day off ko. Sige, nawaya ka lata nga agawid. Total, day off mo mat. Daytoy, naala kong rilo ni madam. Nginginaan arilo daytoy. Anda pa'y pasurot na asingsing. Husto lang ti timing ko. Inranak iti panagawid ni Eloy. Tapno ni Eloy ti atapon ni madam ang nagtakaw. Remy, mapukpukaw ti rilo kan singsing ko. Ha? Ala, kung nagtupay kat madam, isulakit di Janosar ni Eloy ang nagawid. Aniya? Huwan madam, adapay singsing nga inusar na. Aniya? Talaga husto ti atap ko madam. Delikado akadwa ni Eloy. Sana mapagtalkan. Ada ka di cellphone number na kan ka? Alaak man, Remy? Ay, awan madam. Agsusukat ngamin ti number na. Isadyak amo itan ti numero na. Hello, Remy. Apay ngay mawag ka? Eloy, di kan agsubli dito balay ti amo ta. Taga-brood da ka nun. Ha? Ne, nagkuna? Katisuda pumanawak matlaang dito yun. Madaman ti panag-empake. Umay ko nga rodalaan dagiti kawis ko Ay na, siya kun ti mangala. Isabat kuntukan kan. Anya? Pagsabatan ta nga rod. I-text kunto. Sige, bye. Okay, bye. Ay, apay kas jay. Kilati pa nagabroda madam. Sana ka mapnak itimbagan ni Remy. Iso mapana kadago si Jibalay ti amo. Ne, ayan ti wallet ko. Awan matan dito bag ko. At daamin ija ti kwarta kan ATM ko. Nangikak ngayon, na-misplace ko nga ta. Agore ka. Ayan tay jewelry box ko ngay. Awan matan ditoy. Ayan dan. Remy, ayan mo. Remy! Remy! Ayan mo! Ayan nga ta ni Remy. Sa baboy. Papa, nakita yung kaditi babaunan? Jay bakla. Saan, jay babae? Ni Remy.
Ay, jay baboy, pimanaw, nakalibag na. Pinapanaw ko, tababoy nga main. Kitam to'y kinudot na. Ne, apay nagadutin lamay ti bakrangyo. Jay baboy bastos na jay baboy. Ne, asino nga taday ta? Mabitlaan, papa. Kita no asino day ta. Nasaya atay may kailoy. Ado ti damagakkan ka. Anya day ta, madam? Mapukpukaw nga menterilo kan singsing ko. Kat si katimbaga ni Remy anangala. What? Hala, saan napod no day ta, madam? Ayan na nga ni Remy aya. Apay nga asyak ti pabasulin na. Awan mo nalalak, madam. Ayan na ka di, madam. Awan nga ruden, jak masapulan. Rimwar ajak napuutan. Kan mapukpukaw ti wallet ko. Anya? Hala, ngam, di mo agabrod kayo, madam. Ha? Ne, nagkuna. Ni Remy, madam. Imawag kanyak. Imbaga na, diyak ka nung nagsubli dito. Taagabrod kayon. Aniya. Oh, ti awanan bain. Nukasta, pakanana amin dagitoy. Madam, promise, awan innal alak arilo ken singsing. Oh, isulakit di tinangalay ti wallet ko. Rumarak tay report ko tinapasamak. Ay, naimaglakit din ta nakataraya kadagos. Di dak basta mapabasol. Tawan CCTV di balay da madam. Mabalin kun ti mangirugi iti ni Kosyok. Ni, anda checkpoint. Api nga ta? Rumor kayo kano amin. Tanda ka nagtatakaw, nagapoy yung syudad. Ha? Ay sus, delikado. Siyak sa amo ti magpagadan. Ay, Jack Romar. Tumpa ka kititawa. Amang ano in-report ni madam iti pulisya tinapasamak. Ay, agpasimpliak. Dito'y, tumpa ka kung dito'y tawa. Tumaraya ko. Hoy! Sumantag ka! Hoy! Kamatan niyo ang ato! Kamatan dakon. Awanan kay tibain, Remy. Di ko na may tarayam tinaramid mo. Madam, sorry. Pagkawanan da ko nailawanak lang, madam. Anya, kamutan Remy. Siyak pa iti pinabasol mo mo't nagtatakaw. Pagkawanan da ko kunamla na sino ka kasingputan. Ngamrino karmat gayam ti aramid mo. Ha! Ikarom iti pagbalutan ti naramid mo, Remy. Madam, pagkawanan da ko di dak ipabalod. Pangasiyo. Tidakas nga ramid, uray kasano ti panagpamarang mo anasingpat. Rumwar tulat tatipod no, ket madusa ka. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.